Da vidimo kako majstor Simo peče pile. Da vidimo. Vidi ono što zapinje. Dobro. Koliko je sati Simo? 14:05. Odlično. I taj plame. 14, 17 minuta, već je ohoho. Znači sad je 20 do 3. 25. Još 15 minuta, ne. 20 do 3. 50 minuta, taj sad još 10 minuta možda i više treba od tu znati. Dobro, možda je malo i jače, bilo veće. 3 sata. Još malo i... Evo ti pao kod mene patike. Eno, na mojoj patici. On mariše lepo. Kako je pisalo bili na ruci? Ajde da vidimo sad, koliko je sati? Ozbiljano, ne može 3:40. 3:14, pile je gotovo. Simo skidaj. Sad. Šta stenješ sve tu tvoje Evo vidi ovo uz Gako. uz Gahovo tu da vidimo. Da je napisano, gdje je napisano Gahovo? Stavljaj ti je recept, dana dete. Ajde dalje.